rekam lah. Ini Bapak Kades Murleke. Oh, Selamat tinggal. buka apa itu? Spesial Lombok Bali, wes. Terpelicot. Dipijit terpelicut. Mar nom pelit nom. Coba lihat. Reply Lombok Bali, guys. Habis tren terpelicut, guys. Yang benih sirosis kecil, sudah Ini sapi Lombok Bali, guys. Dilepas pertama, kakinya langsung kena. Dipasang sama pasangan yang dari Bodai, guys. Perdana langsung kena yang bukan, guys. Jadi saya buat ada sebab dia nak Ini ahli pijit urat kalau sapi terselio, guys. Bapak Asir ke Garimang. Toro aja gitu. Hah? Apa ding kepo tua? Di hari ro. Tadi kia. Cara ting deh yo. saking gila gue dicak tak yo coba gue gila tak ada di dalam. Iya, habis tren. Habis saya tak. Nih, kalau sapinya agak selio bisa hubungi Bapak Asir ke Garimang, ahli pijit urat. Berilah tak minta teh. Nggak sopan. Jadi rakap tak lemas. Sama nopo. Bisa berapa kira nom? Ke Jawa ada kan yang ke Jawa bareng sekarang. Foto baru anu. Guys. Di bawah agak buka dikit, guys. Pesan pertama. Baju dia begitu nih asal. Sudah baik kalah tu kan cerita ini. Oh ya calah. Jago melakar betul. Berkak je. Jangan sampai makan baju ulen. Beni lajen nom lajen renom. Ini urul ya berkak gini akan len. Proses pijit, guys. Apa beliau ni boleh ada dia? Hah? Apa Beliau beliau lihat boleh apa yang? Iya kan beda pantangan ruang. Apa? Sudah saya bini. Hah? Saya bini murid. Oh iya. Untuk auto boleh ruang. Iya, anu nak pantangan ruang. Ini sih susah, guys. Akun bodos, guys. Ini penekatnya yang dari Podoi. Langsung sibukan, guys. Langsung toro. Ini guys, lajen guys, petoro, guys. Bodoh dulu. Tidak potong.